Katongeye tubasuhuze inshuti bakunzi ba Neza Media TV, twizere ko mumeze neza cyane mu byo muri gukora byose. Tugarukanye amakuru yihuta tugezeho kano kanya rwose, tugomba natwe kubagezaho rwose mukayabona mu ba mbere. Icyo mba ngusaba no gukora subscribe niba utarabikora, cyangwa se sabone, kugira ngo aya makuru ntakagucika rwose ujye yabona kare kandi mbere. Ikindi ukaba wakanda like, ugakanda share, ubundi ukaduha na comment. Ni byiza cyane. Reka twihute, hari amakuru tugezeho kano kanya avuga ko hagaragaye imirambo myinshi y'abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC n'abarundi, aho kugeza ubu ngubu nkubwira imibare iri hejuru y'abari kugaragara aho ngaho bishwe na bamudahusha ba M23. Byagenze gute? Ese byari mu mirwano? Dore ko FARDC ari kugaba ibitero ikoresheje drone mu bice bya za Rugezi, Karongi, Karingi, Bidegu, Mikenge, aho hose ikaba iri kugenda iharasa ikoresheje amadrone ndetse akanica abaturage. Byagenze gute ngo iri kugaba ibyo bitero ari itakaza abarwanyi bayo? Mu by'ukuri byose turaje twigaruka turebe ko ibintu byifashe aho ngaho. Akaba ari iminembwe. Hari umusirikare wungirije witwa ngo Manzito muri Wazalendo, akaba ari koroneri, yamaze kuhasiga agatwe yishwe na M23. Nabyo turabigaruka muri aya makuru turebe ko ibintu byifashe. Andi makuru akavuga ko muri santere ya Fizi naho urugamba rwakomeye cyane, Wazalendo FARDC bari kurasana bihambaye, barapfiki ndetse abahibu barenga babiri bahasize umutwe. Ndakubwira uko bimeze, hanyuma tuze kwiruka kunyaruka turebe uko ibintu bihagaze mu zindi eneo cyangwa se mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri hari amakuru menshi cyane nza kukubwira. Tuze kujya ku itangazo rya AFC M23 yihanangiriza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuze kujya ku nkuru nziza cyane ivugwa ku Rwanda, ku ngabo z'u Rwanda. Umusirikare w'u Rwanda akaba yahawe inshingano zikomeye cyane zo kuyobora gufata inshingano zikomeye cyane muri Afurika. Ubwo nabyo turaje tubigarukeho. Ubwo ngubwo reka twinjire muri aya makuru tudatinze tudakerewe. Nitwa Isaac Neza. Ahitwa Poezero urugamba rwakomeye rwabaye imberenge. Biravuga ko M23 mu mirwano iri guhanganisha FARDC n'igisirikare cya M23. Ubwo nyine ku FARDC iri kwifashisha ya coalition yayo, bakoreshejemo bo na drone, ariko banarwana imirwano yo hasi. M23 nayo bikavuga ko nayo yazanye amadrone arimo ayitwa kamikazi zikorerwa muri Turkiya, nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Biravuga ko aha Poezero haguye abasirikare benshi, ariko abamenyekanye bakaba ari abagera muri 4 bishwe n'abarwanyi cyangwa se bamudahusha ba M23. Aho ngaho reka tureke no kuhatinda cyane, kuko Poezero ubundi nta n'imirwano ikomeye cyane iri kuhabera. Muzi ko ubundi urugamba rukomeye cyangwa se ruhambaye ruri kubera mu misozi miremire y'Iminembwe. Iyo tuvuze rwose muri iyi minsi uduce turimo Rugezi, tukavuga Bidegu, tukavuga ahantu bita kwa Murima, Mukoko, tukavuga ahantu bita Gakenke, Karingi, Mikenge, aho ngaho hari kumvikana icyitwa isasu. Usibye n'isasu gusa, hari kumvikana ibitero bihambaye by'ingabo za leta ya Kongo FARDC bikoreshejwemo drone. Hari izitwa KT6, hari izitwa kamikazi, hari izitwa CH4. Zose baragenda bazisimburanya barasa ku bice bigenzurwa na M23 binatuwe n'abaturage b'abanyamurenge. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, hari ishyano abazarendo cyangwa se coalition FARDC bahuye naryo mu rukerera rw'uyu munsi. Muti byagenze bite? Ubundi bazanye drone yo mu bwoko bwa KT6 baza kugaba ibitero kuri M23. Amakuru avuga ko rwose bari baturutse ahantu bita Karimi, niho izo drone bazahagurukirije. Ariko ibyago bahuye nabyo aho bishingiye ni ukuba M23 ifite ikoranabuhanga riri hejuru cyangwa se rihambaye mu bijyanye no kureba no kugenzura ikirere cyayo n'ibishobora kukivogera. Bityo ibizi neza aho indege ishobora guhagurukira n'igihe ihagurukirijwe, ndetse n'aho itagetinze cyangwa se aho igiye kwerekeza. Ni nako rero byagenze. Indege yaturukaga ahitwa Ikarimi yaje igana mu cyerekezo cya M23 ahangaha za Rugezi. Hanyuma M23 icyo yakoze nta kindi, yayobeje iyi drone mu ikoranabuhanga ryayo rihambaye. Amakuru avuga ko n'ubundi ni mu bice bya za Mikenke yayoberejwe.
hanyuma basanga hari abasirikare biganjemo abazwi nk'abahibu cyangwa se special force y'abahibu ya FARDC. ni umutwe udasanzwe nyine w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. bari kumwe n'abarundi, bari kumwe na wazalendo, mbese yari koalisiyo yose yuzuye uko yakabaye. bari ngo mu kisa naho ari imyitozo biteguye kurwana M23 bari kuri za parade, mbese ubona yuko ibintu bikomeye cyane aho ngaho. Amakuru avuga ko kandi imyitozo yatangwaga n'abahibu cyangwa se special force y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bayiha abarundi FDLR, wazalendo ndetse na FDNB. birumvikana ibi rero byaje kubatungura cyane, kuko iyo ndege ikimara kuyobywa yahise ibarasaho, aribo irasaho bikomeye cyane, birangira abagera muri 25 bishwe, ngo bakaba benshi nka 80 muri bo ari abazalendo, abandi bake ni abarundi. Amakuru avuga ko usibye abo 35 nabo bakomeretse kandi mu buryo bukomeye cyane cyangwa se mu buryo babaje. Kugeza rero ubu muri aya masaha abaturage batuye mu bice bya za Minembwe, by'umwihariko ahangaha za Rugezi, abatuye za Gakenge, abatuye za Mikenge, abatuye za Bidego, kwa Mukoko, ku ishyamba rya Mukoko, ahitwa kwa Murima, hose ni ahantu kwa Murora, ni ahantu hose bamaze iminsi habera imirwano cyangwa se haraswa n'ibitero bya drone za FARDC. Ariko ngo igitangaje nuko ibyo bice byose biri kugaragaramo imirambo yuzuye ku gasozi y'abazarendo, FARDC ndetse n'abarundi. Bikagaragaza neza yuko urugamba ruri kubabana imberenge cyangwa se rwabakomereye cyane, nubwo bari kujya gukora ibyo bikorwa byo kugaba ibitero kuri M23. Ibi rero bije nyuma yuko ku munsi w'ejo hari hagabwe ibitero karundura. Ibi twavuga ko bisa naho M23 nayo yari yihimuye cyangwa se iri kurengera abaturage, igakora igikorwa gisa no kwihorera, kuko ejo muzi ko FARDC yakoresheje drone. Ibyo bitero rero bakoreshejemo izo ndege za drone babizigabye ku nyubako y'ibitaro biri hariya mu bice bya za Mikenke. Ibitaro bya Mikenke rwose, hopitali ya Mikenke yarashweho na drone. Abaturage bari baje kwivuza, abarwayi n'abandi baturage baturiye aho ngaho, bose bakaba barashwe mu buryo bukomeye cyane. Hari abahaguye ndetse hari n'abakomeretse mu buryo bukomeye cyane, bakomeje kwitabwaho na M23 ndetse na Twirwaneho. Ibi rero bikaba byarazamuye umujinya n'uburakari ku rwego rukomeye cyane, kuko n'ubundi M23 yasohoye itangazo yihanangiriza ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse n'igisirikare cyabwo FARDC na coalition. Iryo tangazo kandi ni naryo ryasohowe n'ubundi na Twirwaneho, uwitwa Colonel Kamasa akaba ari umuhuzabikorwa muri Twirwaneho, ndetse akaba ari nasa wavuga ko ari nawe muvugizi mukuru muri Twirwaneho. Bose basohoye itangazo bavuga ko bamaganye ibyo bitero, kandi ko bishobora gusiga ingaruka zikomeye cyane n'akaga, cyangwa se bikabyarira amazi nk'ibisusa ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni nako byaje kugenda rero mu gitondo cy'ejo, nibwo cy'uyu munsi nibwo bayobeje iyo ndege, kugeza ubwo bitumye FARDC yikora mu nda, bicirwa abasirikare bagera kuri 25 biganjemo abarundi ndetse na wazalendo, nubwo harimo n'abandi abagera kuri 35 barakomereka mu buryo bukomeye cyane, nabo hari abashobora kuhasiga agatwe. Nguko uko ibintu byagenza hano muri Minembwe. Ntabwo rero urugamba rwaho rworoshye cyane. Ahitwa Fizi mu mujyi wa Baraka, ahangaha akomeje kumvikana akaga gakomeye cyane. Hari imirwano y'akasamutwe cyangwa se imirwano ihambaye ikomeye cyane. Iyi mirwano nta kindi kiri kuyitera impamvu cyangwa se ntandaro yayo, ubundi ni imirwano imaze iminsi 3 iri kubera ahangaha Fizi, iri kubera Warungu, iri kubera ahitwa Mwenga. Izo zose ni teritwari zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyepfo, nta nubwo ziri kure cyane ya Minembwe ndetse na Uvira. Ya bice bimaze iminsi biramo isibaniro hagati ya M23 na coalition ya FARDC. Aho rero muri zo teritwari n'inkubwiye hari kumvikana imirwano ikomeye iri kugirwamo uruhare cyangwa se iri guhanganisha wazalendo n'igisirikare cya leta FARDC. Intandaro nta yindi, ubundi hatanzwe itegeko n'igisirikare cya leta ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa wazalendo, bavuga ko abazalendo bose bagomba kuva mu bice by'imijyi, bakava Uvira, bakava Baraka, bakava Mwenga, bakava mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ariko byo mu mijyi, bakajya ku rugamba cyangwa se bakajya mu bindi bice bya kure bitegereye imijyi, kuko bagiye bashinjwa ubwicanyi n'ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi. Ariko wazalendo yo ntibone ko ariyo ibyo ngibyo ari ku neza FARDC iri kubasaba kuva muri iyi mijyi, ahubwo bo baragatangaza ko ngo FARDC bari gushaka kwikubira inyungu zituruka mu mijyi. Muzi ko ahantu hagenzurwa n'igisirikare cya leta haba haragiye hashyirwa amabariyeri, kwishyuza abaturage mu ngendo bari gukoramo, gusahura amaduka
byuka n'ibindi bikorwa bitari byiza. Ibyo rero Wazalendo ikavuga ko biri gushaka kwiharirwa n'uruhande cyangwa se igisirikare cya leta FARDC bo biyita abasirikare ba nyabo, bakavuga ko Wazalendo bo badakwiye kwitabwaho. Bityo Wazalendo mu kwanga kujya aho isabwa kujya bigatuma irasana bikomeye cyane n'abasirikare ba FARDC. Dore nk'ubu ngubu ahangaha Fizi mu mujyi wa Baraka biravuga ko hongeye kugwa abahibu bagera muri 3 bishwe na Wazalendo, cyangwa se nyine special force y'igisirikare cya leta itakaje abasirikare 3 bishwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibyumvikana ko izi bikomeje guteza ibyago bikomeye cyane, kuko rwose nubwo bimeze bityo abaturage bo muri Baraka bamwe batangiye kuzinga ibyabo bahunga bava muri uyu mujyi kugira ngo babona kubera ko bari kubona ko ibintu bishobora gukomera cyane bitewe n'iyi mirwano iri gukomeza kugenda iba. N'ubu ngubu mbabwira iyi nkuru amasaha aho ageze hari kumvikana urusaku rw'imbunda hagati ya M23 hagati ya Wazalendo ndetse mu by'ukuri n'igisirikare cya leta FARDC bapfa izo mpamvu zabo. Usibye ibi kandi mu bihe bitandukanye Wazalendo na FARDC n'ubundi bagiye bapfa ibintu bigiye bitandukanye. Hari igihe bapfa ko ngo FARDC yitabwaho igahabwa umushahara ku gihe, igahabwa ibiribwa ku gihe, Wazalendo mu gihe bivuga ko bahabwa intisha n'ikize ndetse nayo bakayibona amazi yarenze inkombe cyangwa se barinze kurira ku buryo babitamo amarira. Reka mbabwire ko kandi nubwo bimeze bityo n'ubundi inkuru yamaze kuba kimomo, ariko umusirikare wungirije witwa Ngoma Nzito muri Wazalendo zitwa Birozo Bishambuke yamaze kwicwa n'abarwanyi ba M23. Uyu mugabo nkiri gushakisha izina rye ndaza kubabwira uko ibintu byifashe, kuko biri kuvuga ko yiciwe n'ubundi mu bice bya za Minembwe. Ese koko aya makuru niyo 100%? Ndabitohoza mbibabwire mu kanya gato kari imbere. Nguko rero uko ibintu byifashe ubwo ngubwo, reka twihute cyane tujye mu yandi makuru avuga ko rwose n'ubundi M23 yasohoye itangazo yihanangiriza ibikorwa biri kwibasira abaturage b'abasivili batuye ubwo n'ibitero mu duce dutuwe cyane twa Gakenke, Karingi, Karonge na Bidego hakoreshejwe indege zitagira pilote zizwi nka KT-6, izo ni drone nyine, ndetse na kamikaze. Nk'uko nari maze kubibwira mu kanya kashize, ibyo by'amakuru y'imirwano byo namaze kubikubwira, ariko kandi M23 nayo yayisesora itangazo. Rero M23 ivuga ko imbere y'iyi ntambara ikomeje gushozwaho yongeye gushimangira byimazeyo ubwitange bwayo bwo kurengera abaturage no kubarinda ndetse no kurinda umutungo wabo ibitero by'abagome abangaba FARDC na coalition yabo. Rero muri makeya ikavuga ko ibyo biri guha akazi gatoroshye M23, kandi ko bagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo barengere abaturage. Batangazaga ibi rero mu gihe baramaze gukora akazi gatoroshye cyangwa se igikorwa gihambaye cyo kwivugana abasirikare ba FARDC muri point 0 ndetse naho ngaho nari maze kukubwira muri Minembwe. Ibyumvikana ko M23 ibyo iri gutangaza muri iyi minsi iri guhita inabishyira mu bikorwa. Hanyuma reka twerekeze n'ubundi tukiri ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harabarurwa imfungwa za politike nibura 45 zirimo izizira gukorana na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibitekerezo bitunga cyangwa se binenga ubutegetsi buriho. Muri aba bantu harimo abafunzwe kuva 2021, 2025 muri bo bakaba ari abafunzwe kuva muri Mutarama 2024 muri manda ya kabiri ya Perezida Tshisekedi Chilombo Faci. Abafunzwe barimo Vice Perezida w'ishyaka PPRD ryashinzwe na Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo witwa Obe Minaku, uyu n'umunyamabanga uhoraho waryo wanabaye Minisitiri w'Intebe Emmanuel Ramazani Shadari. Ikinyamakuru Jeune Afrique kiratangaza ko imfungwa za politike zitari munsi ya 21 ari zo mu ishyaka Ensemble pour la République ryashinzwe na Moise Katumbi. 13 muri bo bakaba bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa. Aha rero mu gihe Joseph Kabila yakorwagaho iperereza mu byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, urwego rwa leta rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC rwakajije ibikorwa byo guhiga bukware abo rukeka ko bakorana na Joseph Kabila. Hagati ya Nzeri 2025 ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rwakatiraga Kabila igihano cy'urupfu, kugeza muri Mutarama 2026 abantu 5 bakoranaga nawe bya hafi batawe muri yombi. Sabo gusa kuko ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko n'uwitwa Nobati Yamba
wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Peter Azad Kazadi wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere nawe arafunzwa azira ibitekerezo bye, n'abandi benshi cyane. Iyi Jeune Afrique yashyize ahagaragara ivuga ko ibingibi biri guteza impaka cyangwa se n'ibikomeye muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahubwo reka twigire kuri aya makuru. Aravuga ko ni amakuru avuga ko Brigadier General Nadir Rwivanga wo mu ngabo z'u Rwanda n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yatangiye ku mugaragaro inshingano zo kuyobora umutwe wa Eastern Africa Standby Force EASF asimbuye witwa Brigadier General Paul Kahwila Njema wari umaze imyaka 3 kuri uwo mwanya cyangwa se muri izo nshingano. Uyu muhango wo guhererekanya ububasha wabaye nyuma y'uko Brigadier General Njema asoje manda ye nk'umuyobozi wa EASF, umwe mu mitwe ihuriweho n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Brigadier General Rwivanga asanzwe ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF. Inshingano yaramazeho kuva mu Kuboza 2020 nizo yagiyeho gutyo. Muri icyo gihe yabaye umwe mu basirikare bagaragaye cyane mu gusobanura ibikorwa n'uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu rwego rw'umutekano haba imbere mu gihugu no mu bikorwa byo hanze yacyo. Izina rye rimaze igihe rizwi mu gisirikare cy'u Rwanda, aho yagiye akora inshingano zitandukanye zirimo zijyanye n'itumanaho n'imikoranire hagati y'ingabo n'abaturage. Eastern African Standby Force ni umutwe uhuza ibihugu byo mu karere ugamije gutanga umusanzu mu guhangana n'ibibazo by'umutekano, ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse no gutabara mu bihe by'amage. Uyu mutwe ugizwe n'ingabo zo mu bihugu birimo Burundi, ibikorwa bya Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudani y'Epfo na Uganda. Buri gihugu rero kigira uruhare mu gutanga ingabo, kigatanga abapolisi n'abasivile mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro, gukumira amakimbirane no gutabara mu gihe bibaye ingombwa cyangwa se habaye ikibazo cy'umutekano mu karere. Nguko uko ibintu byifashe. Ikindi ntabura kubabwira nuko hari amakuru avuga ko mu gihe ikibazo cy'impunzi z'Abanyekongo gikomeje gufata indi ntera ikomeye mu karere k'ibiyaga bigari, inkambi yitwa Nyankanda iri mu gihugu cy'u Burundi yongeye kuvugwaho ibikorwa bikomeye by'ihohoterwa, umutekano muke ndetse n'imicungire mibi y'imfashanyo zigenewe impunzi nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yadutse ku tariki 20 z'ukwezi kwa 5 2026. Iyo myigaragambyo yakozwe n'impunzi z'Abanyekongo zicumbikiwe muri iyo nkambi zishinja bamwe mu bakozi b'Abarundi bakorana n'inzego zishinzwe impunzi hamwe n'abashinzwe umutekano kunyereza no kwigabiza imfashanyo zari zigenewe impunzi no kurokora imibereho yazo. Amakuru aturuka muri iyo nkambi avuga ko izo mfashanyo zari zigizwe n'ibikoresho by'ibanze birimo ibiringiti, amatara ndetse n'amatera, ibintu impunzi zivuga ko zari zitegereje igihe kinini kubera ubuzima bubi n'imibereho igoye zimazemo igihe. Hanyuma rero bikavuga ko buri muntu yaragenewe ibiringiti 2 n'amatera, mu gihe buri rugo rwagombaga guhabwa nibura amatara 2 cyangwa se arenze bitewe nyine n'umubare w'abagize umuryango cyangwa se n'inyubako uko ingana. Nyamara rero nubwo iyo mfashanyo bivuga ko yari yagejejwe muri iyo nkambi, impunzi zivuga ko ntacyo zabonye, ahubwo ko yatwawe n'abo Barundi bashinzwe kureberera ubuzima bwabo bafatanya n'abashinzwe ibikorwa by'imfashanyo. Inkambi rero ya Nyankanda icumbikiwemo impunzi nyinshi zahunze intambara n'umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara za Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo. Intambara imaze igihe ahari hakaba hamaze imyaka myinshi harangwa ibikorwa by'intambara, ubwicanyi n'indengakamere n'imirwano ihoraho hagati y'ihuriro Alliance FFV Kongo M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwa gisirikare ya Wazalendo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Rero aba baturage bari muri inkambi bakavuga ko ibikorwa bikorwa n'abo bashinzwe kubareberera b'u Burundi bidahagaze, ubuzima bwabo buri mu kaga kandi bashobora no kuhasiga ubuzima. Nguko uko ibintu byifashe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbashimire cyane mwebwe rero mudukurikira, mukomeze gukora subscribe, mukande like, mukande share, hanyuma amakuru yacu akomeze kugenda bageraho neza cyane.